Amjambo wana grupu wa Conference de Grandeur. Mnashinda humu ndani. Asante, sisi tunashukuru Mungu kupata tena muda huu wa kufundisha somo mchana wa leo. Kabla tujafundisha somo, acha tumombe Mungu. Baba uliye juu ya mbingu zote, tunakushukuru, tunasema asante kwa kutupatia tena muda kama na huu wa kukumbushana neno lako kwenye mchana wa leo. Bwana Yesu Kristo, mfalme wa falme, ninakuomba Bwana, acha tena Mwokozi wangu ufungue masikio ya walio wako ambao watalisikia neno mchana wa leo. Na wakati neno hili litakapotoka, acha lijenge wana wako, kila mmoja atambue ni wapi alipo, ni wapi ulipomweka na ni adrese gani ambayo uliweka ndani yake. Ninakushukuru kwa sababu nina imani na matumaini ya kuwa utafungua masikio ya kila mmoja wetu atakayesikia neno hili kwa mchana wa leo, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakuwa na somo yenye kusema zidi kujua karama yako. Kama tunapenda kuzungumza hapa, kuna watu wengi ambao unakutanisha ulia kutumikisha karama ambayo Mungu alimupa, wanakuwa na kwenda tofauti na karama ambazo wanapewa na Mungu. Wanakuwa natoka kwenye tabaka na kuingia na kutamani vile ambavyo Mungu hakuweka ndani yao. Na ndio maana leo katika grupu hii ya watumishi wa Mungu tutazidi kuambia namna gani wanaweza kutumikisha karama ambazo Mungu aliwapatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kukawia, tutachukua kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza hadi 31. Hapa tutaziona karama ambazo Mungu aliziweka ndani ya watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma andiko. Basi juu ya zawadi za Roho, ndugu zangu, sitaki mkose kufahamu. Mnajua ya kuwa wakati mlipokuwa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizosema kama mlivyoongozwa. Kwa sababu hii ninawafahamisha ninyi ya kama hakuna mtu anayesema katika roho ya Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana ila katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa maandiko inatuambia hakuna, wakati mtu anapoongozwa na Roho wa Mungu, hakuna mtu mwenye anaweza kusema wala kusimama mbele ya madhabahu na kusema alainiwe Yesu. Hakuna. Lakini mtu mwenye kuongozwa na Roho wa Mungu anasimama kwenye madhabahu na anasema Bwana Yesu hasifiwe. Yaani utakutanisha mara nyingi kilichotufanya sisi kusema au kutamka Bwana Yesu asifiwe ni kwa sababu tuko watu wenye kuongozwa na Roho wa Mungu. Na sasa kama tuko watu wenye kuongozwa na Roho wa Mungu, je, tunapaswa kuwa na taratibu gani katika kuongozwa na Roho wa Bwana? Hapa ndio kwenye somo yangu zaidi sana hiko. Kwa sababu utakutanisha walio wengi wa Kristo wenye kuitwa wa Kristo wanakuwa na kwenda tofauti sana. Unakutanisha bitulutulu inakuwa mingi mwa watoto wa Mungu. Na hapa ndio tunapenda sasa tofautishe watoto wa Mungu na watoto wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunashuka Wakorinto wa kwanza 12:4 yake nasema hivi: basi kuna zawadi mbalimbali lakini Roho ni mmoja, na kuna utumishi mbalimbali lakini Bwana ni mmoja, na kuna kazi mbalimbali lakini Mungu ni mmoja anayetenda kazi zote katika wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunapenda sasa kufungua jinsi maandiko yanatufundisha hapa. Tunasikia kama kuna zawadi mbalimbali lakini Roho ni mmoja, na kuna utumishi mbalimbali lakini Bwana ni mmoja. Ukashuka na maandiko pale utasikia kama kuna zawadi ambazo banaenda na tofautisha pale. Unasikia? Utasikia banaanza kutuambia pale kusema kama kuna Mungu anaongoza mtu kwa roho wa akili. Unaweza kutanisha mtu yuko kanisani, yuko tu pale kimya, hasemi neno lolote. Lakini wakati unaanza tumikishwa na Roho wako wa bitulutulu, ule mtu mwenye kuwa na akili pale anasimama, anatazama namna unavyotumikishwa, anatazama namna uko unatumikisha Roho wa Bwana, anaangalia namna uko unatia bitulutulu katika ule mtu mwenye kupewa hii karama ya akili. Unakutanisha tayari aliyekwisha kutambua nini yenye uko unatumikisha. Na kwa sababu ya wivu ya kazi ya Mungu, atasimama mara moja na kukuweka chini. Ona maandiko, ukashuka tuna maandiko utasikia gisi natueleza hapa, mwili ni mmoja. Amen. Mwili ni mmoja, lakini huu mwili mmoja unakuwa na viungo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Katika hivi viungo tofauti vya mwili unakuja kukutanisha, kunakuwa pua, kunakuwa kinywa, kunakuwa mikono, kunakuwa miguu. Ona nikwambie, kila kiungo kenye kupatikana katika mwili wa mwanadamu kinakuwa na mafaa yake. Bila kinywa mtu hawezi kusema. Amen. Bila pua mtu hawezi kusikia harufu wala kupumua. Bwana Yesu asifiwe. Bila miguu unakutanisha mtu hawezi kutembea. Bila mikono unakutanisha mtu hawezi enda na nyangua vitu fulani vyenye kuwa na kilo.
Bila macho utakutanisha mtu hawezi kuona. Yaani kila kiungo kenye kupatikana katika mwili wa mwanadamu kinakuwa na mafaha yake. Sasa hata nikwambia hapa Mkristo, leo ninaona ya kuwa katika kazi zote ambazo Roho Mtakatifu alitupatia, Wakristo walio wengi wanakuwa na kazi fulani fulani zenye wanakuwa wanalilia. Unakutanisha wewe ulipewa karama ya akili, kutambua nini vyenye vingine viko anafanya. Lakini unapoona mtumishi mwenye alipewa karama ya kujazwa, anapojazwa tu unasikia ile ndio nilikuwa napenda. Mungu anakawia kila mmoja kadiri na gisi yeye peke Mungu anataka. Leo Wakristo wengi tunakuwa tunageuza maandiko kusema semo nitanyang'anya. Ukashuka na maandiko vizuri utasikia kama andiko nasema ye Mungu njoo anajuaka kugawia. Huyu ninaweza kumupatia hivi kadiri gisi anaona, gisi unaweza kutembeza ile karama yenye atakupatia. Ye Mungu anatofautisha, ye Mungu anaweka mipaka. Lakini kwa sababu ya tamaa tulizo nazo na kushindwa kuongozwa na Roho wa Mungu, unakutanisha kwa dunia ya leo. Ndio maana tunasema kama tunakuwa tunaishi katika siku za mwisho. Dunia ya leo kila mtu anakuwa analilia hakuna karama ya unabii. Unakuwa kutanisha manabii wanakuwa wengi. Kanisa yote mzima na chama manabii. Chumba yote mzima maombi na chama manabii. Kutanisha sasa gisi watu wanakuwa wanatabiri, fulani alinitabiria mimi hivi. Unakutanisha na wewe unakuwa unapangilia na mimi nitamtabiria hivi. Bwana Yesu aturumie. Fulani alinitabiria na mimi hivi na mimi hapana. Tunaingiza pepo mkazi ya Mungu, tutafautishe gisi Mungu alitupatia. Unakutanisha Mungu alikupatia karama ya kufuatilia namna unabii, lakini upendi tena kwenda pale kwenye Mungu alikupatia. Mungu alikupatia namna ya kukuwa na ubiria watu habari njema, lakini upendi tena kusimama katika kubiria watu habari njema, na unapenda kuna jaza tirimeni mkanisa au maombi. Tunaharibisha kazi ya Mungu. Tutembee kulingana na gisi Mungu alitupatia. Tutembee kulingana na gisi Mungu alitugawie. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu inasema tuzidi kujua karama zetu. Yaani ina maana tutembelee kulingana na karama za Roho Mtakatifu jinsi Mungu alitupatia. Jiulize sasa ndugu yangu, eske unatembea na gisi Mungu anavyotaka? Je, unatembea kadiri gisi Mungu alikupatia karama zake zenye anakutumikisha ndani na ndio gisi uko unazitembelea? Ona, kuna muda mwingine unaweza kuona fikiri na kusema kama mimi sijui karama zangu, sikuwa hata na karama mwa kanisa. Unajikuta moyo unakukosesha amani hata kukuwa nafagia ndani ya kanisa. Ile ni karama kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na kipindi fulani katika kanisa moja ya Sepake Uvira, kukatokea manabii wakafika pale kwa ile kanisa, na unabii kusema kama kufika mwale kanisa kusema kama mtayarishe gala kwa sababu tuliona ya kuwa Mungu hatachukua mtumishi wake. Watu wakakamata labda ni njala tu. Kupita siku ngapi tena Mungu akatuma wengine wa kuhakikisha. Wakati walifika pale, watu wakawazia labda basi mtumishi anataka kufa. Wakaingia pale kutayarisha gala, wanatayarisha miogo, makuni, vile vyote vya kutumia wakati akilia. Sasa siku zilipotimia, Mungu akatuma manabii watatu wa kujulisha kama siku zinatimia na hii gala yenye mshatayarisha ndio gala yenye mtatumia wakati atavuna mtumishi wake. Basi wale manabii kupita juma mbili, angalia sasa matendo Mungu gisi anakuwa na matendo yake ya ajabu. Kumbe mule mkanisa alikuwa anatambua tu mtumishi wake ule wa kufanya tu usafi mkanisa. Ndio mwenye alikuwa anatambua sasa vile mtumishi wake mwenye alikuwa anamuogopa ndani ya kanisa. Ule tu zamu tu kufanya tu kazi mkanisa. Kupita kama siku ngapi ule zamu akafanya nini? Akafariki. Yeye kufariki pale tena Mungu akatuma manabii kusema kama ile yenye Mungu alisema inatimia, ndio mtumishi wa Mungu ule mwenye alisema na ile gala mtumikishe kwa ikili. Pastor alikuwa shaenda kwa giza bibi yake kwanza kabla mali kwa watoto. Lakini kumbe Mungu hakuwa anahesabia ile mavesti yenye nasimama. Hapana, Mungu mwenye alikuwa anahesabia kwa mtumishi wake pale ni ule mtu wa chini sana ambao ndio karama yenye tuko tunadharau leo. Leo ukapewa tu karama ya kusema wewe ndio utakuwa mtu wa kufagia ndani ya kanisa, unajikuta kama unashushwa sana, uko mtu wa chini sana. Lakini mbele za Mungu anasema karama zote ziko sawa sawa. Unasikia? Sasa jinsi leo tunakuwa tunadharau na wazia labda pua ndio kitu kidogo sana, labda jicho ndio kitu kidogo sana, lakini bila macho hauwezi kuona mbali. Jinsi Mungu anakutofautisha kukwambia kama kila kiungo kwenye kwako mwili ya mwanadamu kina mafaa yake. Wewe unapodharau kazi ya Mungu au unapodharau karama yenye Mungu alikupatia, labda unaweza kufikiria kusema kama huyu tu ndio mtu mwenye tunaweza kufanyizia hivi. Lakini Mungu anakamata karama zote. Ile yenye wewe unadharau, kama ule mwenye alipewa ile kuna itumikisha na kadiri jinsi Mungu anataka, basi Mungu anahesabia ule kuwa ndio mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo napenda nikwambie ndugu yangu, hapa niko na somo tu yenye kusema uzidi kujua karama yako. Je, ni karama gani yenye Mungu alikupatia uitumikishe ndani ya kazi yake? Unaitumikisha vizuri? Je, unaiendesha vizuri? Je, hauweki vitulutulu ndani yake? Leo tunakuwa sasa vile wenye tunakuwa na mashindishano mkazi ya Mungu. Fulani alinitabiria hivi, subiri na mimi siku nyingine nitamtabiria vile. Bwana yasema sisi tulisharipuka zamani na mapepo. Ole kwako. Kama unaweza kuwa unatumikisha kadiri jinsi Mungu akukupatia,
Ona, ujue kusema kama pigo inakuchunga. Pigo inasimama juu yako. Tumikisha kadiri jinsi Mungu alikupatia, na pale Mungu utakuwa mtu mwenye kufurahisha Mungu. Kuliko kufurahisha wanadamu hapa chini ya jua, ni heri umfurahishe Mungu wa mbinguni. Tumika kazi ya Mungu kwa ajili ya kumfaidisha Mungu. Tumikisha kazi ya Mungu kadiri kwa ajili ya kumrudishia Mungu tukufu. Unaweza kuwarudishia wanadamu tukufu, unaweza kujiweka uweke vitulutulu sana kazi ya Mungu juu wanadamu wakupende, lakini Mungu wa mbinguni anasema kama moto unasimama mbele yako. Kadiri gisi uko unatumika kazi ya Mungu, na njoo vile vile gisi Mungu naye kuna kuangalia. Kama unaiendesha vizuri, basi maandiko yanasema kama taji inakusubiri, utapandishwa taji, utapokea zawadi. Lakini kama unaitumikisha kazi ya Mungu vibaya, ujue kusema kama hukumu na kuchunga. Banduku, tulisharibisha kazi ya Mungu, tuishechezea siku za mingi, tunachezea karama za Roho Mtakatifu, tunazigeuza kuwa ni karama za Roho mfanya fujo. Siku za mingi zenye uko unachezea Mungu, haupendi kutembea kulingana na gisi Mungu alikupatia. Endelea kusoma hii andiko tu, utaelewa gisi Mungu alienda naweka matabaka za karama zake za Roho Mtakatifu, namna tunapaswa kuzitembelea. Bwana Yesu asifiwe. Asante, sina mengi ya kuzungumza kwenye mchana wa leo. Acha tu machache haya ya kuchenge, acha machache haya ya kusaidia katika maisha yako, acha machache haya yaendelee kukaa ndani ya moyo wako, na Mungu atayabariki. Amen. Tunamalizia hapa na wimbo wa wokovu wa nambari 186. Fanyia Mungu kazi, mbio usiku waja, mtumikie Mungu siku zako zote. Anza mapema sana, dumu mchana kutwa, mbio usiku waja, kazi itakwisha. Fanyia Mungu kazi kama kungali jua, usipoteze bure siku zako huku, uyatimize yote bila kukosa neno. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Fanyia Mungu kazi, saa yapita mbio. Fanya bidii sana kuokoa ndugu, mtumikie Mungu kwa nguvu yako yote. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru Mungu muweza wa kila jambo na kila tendo. Ninasema asante na shukrani kwa sababu ulitaka ipite hivi kwenye mchana wa leo. Wajua wewe Bwana yale yote ambayo ulipanga kwa ajili yetu. Bwana Yesu, acha machache haya yaingie ndani ya kila mmoja wetu ambaye alilisikia neno hili. Bwana ajijue ni wapi alipo. Bwana umpatie nguvu ya kufanyizia kazi kadiri jinsi ulivyompatia. Asante, neema yako kwetu yatosha. Tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu tuna imani na matumaini ya kuwa utaendelea kutulinda, utaendelea kulinda kazi ulizotupatia, utaendelea kuwa pamoja nasi wakati tutakapokufanyizia kazi. Kila ewa zote ambazo mwana kuasi anaweza kusukuma kwa ajili yetu, kuleta vitulutulu ndani yetu, kwa jina la Yesu Kristo asishindwe. Asante Bwana, tunakushukuru, tunasema asante. Tuna imani na matumaini ya kuwa utaendelea kutupatia moyo wa kupenda kazi na karama ambazo ulizoziweka ndani ya ndugu zetu, na zile ambazo ulizoziweka ndani yetu tutaendelea kukushukuru na kusema asante, kwa sababu ni wewe ambao uliotupatia. Kwa jina lako Yesu Kristo uliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amen.